Inggih kelantur wenten menawi turing pikayun sengari dharma tuwi saja buronane mistra dan ureng sastra kaya sing ngawang ngono kang sastra agamane padenian kanut ulang Radene lantas iya nyidayang nulan nulan kadip omarganida sang makeng puso sang wak bragawakmi dan kawiya pakeneng waduh tusing lantas ketitah bananak lu derowi marga anasar laksana yang rewaga tusing manutin buat pelaksana nih mandareng nguang apa buan lantas idewek buku jani sang nada ratu iksuaku kulang sejati yarku iyan alih dilelintihkan angle wangsa pada tuah keturunan Iksuaku limak buat kertiasan ide ane malu-malu sebagai jagat bueno kelintang kasumung kanan ide dini digumini mangke sun yan dekat buka jani lantas idewek saja nyemerang nyosodang amor
Sing lantas buka jani dewek nganutin kadilinge Kideu Sang Hyang kamu Niredon Sukirti Sang Makarya saja kemulan nirgawe kerti yasan idene sak tenguang lumatua rasa idewek sing nyalaneng buat pejalan luhurane rahayu ngelebur mangkana pangraseng saat makan buka jani dewek meh nyagang ngugang jero kerdi nakar siratu moro inggih sapunika pikayunan Rades Ide Sang Prabu Tedun. Rasa kelangkung ledang menawi to sedaging jagate mangkin daging beredak jana menawi rawuh ing para waduan Ide Sang Prabu luweri nugarakan ayo waluyek meh ketiban antuk amreta sapunika kimoyang sang para manteri ing rawuh yukti bau dana tana mantri mangkin jak sareng sami sampun nyajagen sada ngelut cokor idene aduh dewa Sri Maha
Prabu Inggih Ratu Sang Sri Bupati Cokrodewa luwe ramange kemang lori walu yene sekadi titiang memangihkeun sekar mau tamu ring telenging segara madianing segara ring madianing samudra ring tengahing pasir sukaning tuas padek ora tu lintang yu diliang manah titiang dulu rijeng hirapo kulon ngantenang palunguh Cokrodewa kantun yuktim nyeneng kademakin dawak mantoga nerapati Ratu becekan mantuk san mangkin palunguh Cokrodewa Ratu Sang Prabu mong ngendampah sang rasa kadi mangkin des manah titiang Ratu ngantenang Cokrodewa Wena yongan bingung wenten malih sane mangkin nedongin kadi dewek titiang biar dideng margi inggih tan cerita yang ring margi sane mangkin sampun prapta sireng negara keles antek kuning ayang sampun rawuh ring jeroan sane mangkin aturin upakaran saha kepuji gitu dedang carya guru antuk ide dang yang ngacarya peragayan guru lian asta seni
para bagawante purine. Mradana Basuki Sa